सब्सक्राइब कीजिए उलमाए अहले हदीस चैनल के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पहले देखने के लिए। मेनिस इबादतस वन शरीक करन वाले गसमंग तमसी सवाब युस मेनिस इबादतस अंदर कुरथन में सिद शरीक अना अगन शुरकाए अन शरक बरब छुसी शरीकों निश मुनज्जत पाक मैं शेकर मुस्सायोत इबादत कबूल ये में मेराजस मंसूजी पैगाम उस पैगाम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह बेकुर फसल चोन रब्बन या रसूल अल्लाह ये मे कोरमुत फैसला ये कम कोरमुत वक़ज़ा रब्बुका बेकुर फसल साफ साफ चोन रब्बन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला तअबुदू ये न इबादत करना ये न बंदगी करना ये न नजर नियाज चढ़ाना ये न दुआ मंगना ये न उम्मीद कायम करना ये न खौफ कंसून थाना ये सारी गई इबादत गोबरो इतन से ख्याल आसी नमाज योत इबादत रोज़ा योत इबादत इबादत गई उम्मीद न कंसून बगैर परवरदिगार तवक्कल न कंसून बगैर परवरदिगार खौफ न कंसून बगैर परवरदिगार अकिस कन्फ्यूजनस दिम जवाब नबर कन अताज मुसलमाना हताज वाइद मुबल्लिग अले दिसा हनफिया दबे वन खौफ न कंसे हुन मगर तेल क्या मिलिट्री वलिस खोचन तेल क्या ददिस खोचन तेल क्या फलन चीजस खोचन अख वन तबई खौफ ब्या गो शरई खौफ यह गो तबई या तबई खौफ यथ वन यह षत मे योत यह अंबियाए किरामन सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन यह खौफ े योत तो मे योत यह तौहीदस खिलाफ न इस्लामस खिलाफ ये योर खोलक मुस्लिम किताब फजाइलुस सहाबा कुल मान गोबरा मोज कर बयान आयशा सरी पड़ो रदी अल्लाह तआला दपन मेनिस हुजरस अंदर आराम मुबारक त्रयित म्याने दिल करार म्यानन चश्मन हुन शहजार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अचानक गई बेदार अचानक गई कुस पैगंबर पर बगयस दाश्त करन क्या वजह दोपन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आज दिल मुबारक यचन नबर कन गोस रोज दरासुन आज दिल मुबारकस दिल मुबारकस नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मुबारक यचन नबर कन गोस पहर दरास ज़बाज कायनातिक अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाहु अकबर यम वन मे गुफ्तगू तो दरवाजत गई आवाज अल्लाह अकबर क्या गुजरोमुत आंदर कन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कशीर छन ज्यादा समझाने जरूरत की ये 3 बजे रोज कुन साथ आवाज गसन दरवाजस 2 बजे रोज या दोहले अंदर कन सरी श्रपन श्रपन छास गछक न आज जमातस मेहरबान गछक न मुसलमानन मेहरबान दिखना खौफ हिरास निश नजात हायखना नुशानती हुन बहार हायखना किताब सुन्नत चाजुदी हुन बहार आमीन या रब्बल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पन बेकरारी गई हावन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आज दिल मुबारक हसन नबर कन गोस दरबान आसुन नबर कन गोस रोजदार आसुन अथ मज गई आवाज अल्लाह अकबर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे हुजरे मुबारक अंदर आवाज देवन ता नसब रस मेनिस दरवाजस दक दिन वाले कम छु दुन अना साद इब्न अबी वक्कास दुन बुछु साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमात सकत योर दुन बुचोस पन्निस हुजरे अंदर पन्निस गरस अंदर शंगित मगर मैं वो था हंग मंग तोय मुतल्लक दिल मुबारकस ख्याल अल्लाह अकबर आज वक्त में हंग मंग दिल मुबारकस ख्याल मैं तो खबर आजमा आज से बांबरियो तो मोहम्मदुर रसूल हालात ऐसे क्यों भाई तो हालात पढ़न छू सीरतस मस आज मैं आज दे मैं नबर कन पर दरिया रसूल अल्लाह ये साद बिन अबी वक्कास नबर कन बुरो बैसे तो दरबान
عائشہ فرماون ام پترو آرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمیت غدیتہو میں وش حلقہ مبارکس ام پت آواز دی کوشر پٹ گو کھرک تی کڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو طبعی خوف یہ ہے پریت کنسیس اگو یس خوف عبادت زانت یہ گیسے آسن صرف کم سن نشر کانسے آت نخار کانسے آت نکام بال برابر نقصان واتناون وول سوائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ امید یہ تھاون ربس سے توکل یہ تھاون ربس سے ربن چھ اعلان کرمت کانسی ہز عبادت ہی نے کرنا یہ معراجک پیغام الا ایاہ صرف کس عبادت ہی کرنا ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے ہشنو پنن امت رسول اللہ ابو داود کے حوالے صبح شامن پڑھزو 7 لٹ صبح تو یعنی صبح نماز فجر نماز شامن مغرب نماز یس ون پڑھو اگر زند تھو ربن انشاءاللہ فرموک یل تو سلام پھیرو اللہ اکبر تی پڑھو استغفر اللہ تی پڑھو استغفر اللہ تی پڑھو استغفر اللہ تی پڑھو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام باقی مسنون کلمات تی پڑھو مگر آپ ست پڑھو انفرادی طور 7 لٹ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش 7 لٹ صبح 7 لٹ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش عظیم مگر معنی ہے اگر ہشمت آسے کوشر تیل اختلاف گھے نا وائے اس رود ہمیں جاہل اس ونک یہ کرن تو اس کور یہ اس ونک یہ کرن تو اس کور پکنائک یکن پکنائک تکن پہ یہ وچھی نا برونٹ چھا نور کن برونٹ چھو نار یکن پکنائک تکن مگر 1439 نیش ون گس تو سٹینڈ وتھ اون ون گس تو پنن کوٹھن پر کھڑا ون پڑھنائی تو پنن اولاد ون پڑھنائی تو پنن کوڑ ون گوس گسن چون نیچو ژے پانے جناز پرن خطر تیار گچھا ون گس گسن کوڑ ماج پانے غسل دن خطر تیار ون گوس گسن کھلیک نوجوان اکوئی کی ساری نوجوان قبر کھن خطر پانے تیار نت اگر ونک تعزیتس آیو پتہ ہیکو نا رشتہ دارس نش گژھتھٕے کیازِ سۭتۍ چھُ آسان سُے سون وٕچھ کٔمۍ وہمن رٔٹۍ أسۍ ییٚلہِ کُنہِ گامس رشتس منٛز تعزیت واتان اتہِ چھُ 4 گھر رشتہ دار گٔے تعزیتس پتہٕ دوٚپُکھ بیٚیِس گرس ہیٚکِو نہٕ گٔژھتھٕے دوٚپُکھ خبر یِم اَنہِ یوٗرۍ وۄنۍ أمِس موتس یِم اَنہِ یوٗرۍ أمِس ہنسنے کا مقام نہیں ہے رونے کا مقام ہے رونے کا مقام ہے ان چیزوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے دوٚپُکھ نہ آج چھُ خاندرن ہُنٛد سیٖزن وُنہِ تہِ آسن یپٲرۍ صاف نام کران تٲریٖخ مقرر کران وُنہِ تہِ چھِ یِوان بوموار ما بوموار اللہ اکبر 3 ما اللہ اکبر 30 ما محرم ما 9 نیتر چھُنہٕ 2 عیٖزن درمیان یِونٕے انا للہ و انا الیہ کب تک ان چیزوں میں ہم پھنستے رہیں گے لٹتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے کب تک یہ چیزیں اسلام مٹانے آیا ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کاش ہم نے پڑھا ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال والشفع یاد چھو مگر مانے کر تو زامنچ کوشش معاف کر دو اس ونک سوری بڑی بڑی یلنا معاف یت مولوی صاحبن حد تک گژھِ یلنا بہٕ تہِ اوسُس گرِ آسان سورُے بڑی بڑی ییٚلہِ وارٕ وٲژ سورہ ثواب الفاتح والاخلاص پتہٕ ژھۄپہٕ پتہٕ توٚر مےٚ بوٚڑ گٔژھِتھ فِکرِ یہِ ژھۄپہٕ کیٛازِ ییٚلہِ نا بہٕ تہِ گوس بوٚڑ میانہِ گرِ تہِ اوس یی مےٚ دوٚپ اما ییٚلہِ سورُے بڑِ یہِ کیٛازِ لوٚگ پتہٕ توٚر مےٚ فِکرِ یہِ ژھۄپہٕ چھِ امہِ موٗجوٗب دپان آسٲنی مکلے اگر یِمن یاد نہ خود تیار ہو جائیے خود اپنے بیٹوں کو پڑھائیے بیٹیوں کو پڑھائیے اپنے بیٹوں کو تیار کیجیے پنن شُرۍ کٔرِہُکھ تیار ییٚلہِ نیٚچوٗ پرِ
نیچو پڑ مل سندس جنازس تو ماجہ ہندس جنازس ونان چھس مولوی صاحبن خلاف بت چھس اگ لۄکُٹ مۄکُٹ مولوی صاحب اگو مولوی صاحب پڑِ سُہ پڑِ نہٕ تمہِ ژکھِ کینٛہہ تہٕ تمہِ دگہِ کینٛہہ ییٚلہِ نیچو پڑِ مٲلِس کیٛاہ پرس اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا بیاکھ تہِ زن پڑو پڑوا بیاکھ دعا تہِ زن پڑو لڑائی ما وتھ یپٲرۍ لڑائی وتھ حظ بیاکھ دعا تہِ پڑو یُس مسلم کتاب الجنازس منٛز عوف بن مالک سٕنٛد روایت رضی اللہ تعالیٰ دوٚپُن جناز اوس جناز پوٚر امام اعظم محمد رسول اللہ دعا کیا پوٚرُکھ مےٚ کوٚر پٔتۍ کِنۍ یاد اکھ گوٚبٕر مےٚ اکھ کتھ تھٲیزیو یاد جماعت ونان سرن جناز لۄتہِ تہِ جناز مگر بڑِ تہِ جناز ییٚلہِ بڑِ پوٚر رسول صلی اللہ علیہ وسلم أزیُک مولوی ہیٚکیٛاہ رُکٲیِتھ ہیٚکیٛاہ بڑِ پوٚر عوف بن مالک دپان مےٚ کوٚر پٔتۍ کِنۍ یاد یہِ دعا مگر پٔتۍ کِنۍ کر گژھِ یاد ییٚلہِ مولوین لۄتہِ پوٚر برونٛٹھ کَنۍ کِنہٕ بڑِ مولوی کُس اوس مولوین ہُنٛد سردار محمد رسول اللہ پٔتۍ کِنۍ کوٚر عوف بن مالکن یاد دعا کیٛاہ اوس اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الى الاخر یہ نیچو پڑ اللہ اکبر یہ کم دگہ پڑ اتے وسس اشتہ درائے اللہم اغفر لہو اس مول برونٛہہ کن نیچو چھ امام ٲسِتھ منگن امس کر مغفرت کیا کروس ییٚلہِ ماجہِ پڑِ اللہم اغفر لہا وارحمها وعافها واعف عنها پروردگارا امس میانہِ ماجہِ امس سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِس یہِ منگن کر ترٛیٚیِمہِ تکبیٖر پتہٕ کیٛاہ چھِ منگن مغفرت کروس 7 دعا ہیٚکو پٔرِتھ 3 دعا ہیٚکو پٔرِتھ 4 دعا ہیٚکو پٔرِتھ پٔرِو مگر خدا را کٔرِو انصاف اگر وُنہِ تہِ روزو أسۍ امہِ دیٖنہٕ نِش بے خبر امہِ اسلام نِش بے خبر امہِ عبادت نِش بے خبر امہِ دعا منگنہٕ نِش بے خبر وُنہِ تہِ آسہِ نہٕ پتہٕے نیٚچوِس مےٚ کیٛاہ چھُ پرُن کورِ آسہِ نہٕ پرنٕچ تعلیٖمٕے دِژمٕژ أسۍ چھا اتھ سۭتۍ انصاف برتان انصاف چھس برتان اسہِ ما کرِ دعوا یہ اسلام اسہِ ما کرِ دعوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میانیو عزیزو میانیو گبرو میانیو شفیقو فرموک 7 لٹہِ پٔرِو صبحن تہِ تہٕ مگر مانے حسبی اللہ میانہِ خٲطرٕ چھُ کٲفی میون پروردگار لا الہ الا ہوا تس بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ معبوٗدِ برحق چھُ سُے یوت علیہ توکلتُ مےٚ چھُ أمسٕے یوت پٮ۪ٹھ بروس کٔمِس پٮ۪ٹھ رۄبس پٮ۪ٹھ علیہ توکلتُ وہو رب العرش العظیم سُے چھُ عرشِ عظیٖمُک رۄب سُے چھُ عرشِ عظیٖمُک یہِ پٔرۍ زِ 7 لٹہِ صبحن تہِ تہٕ بشارت ییٚلہِ صبحن تہٕ شامن 7 لٹہِ پرکھ صبحن پرکھ تہٕ دۄہس دی ہمو تہٕ غمو نِش نجات شامن پرکھ تہٕ راتس دی ہمو تہٕ غمو نِش اگو زبٲنۍ پرُن مےٚ گوٚو عملی ہاوُن یہِ ہوو اسلافو یہِ آسہِ ییٚمہِ خۄطبٕچ ٲخری ڈٲج ٲخری تحفہ شخص اوس شام نماز پرُن یۄس أسۍ وُنہِ پرو اگر رۄبن زیادٕ تھٲے شام پرُن تہٕ گوٚو رسد اننہِ کوٚت گوٚو اننہِ رسد بٲدیان لیدر مسالہ جات توٚمُل ضروٗریات زندگی مولویس تہِ چھنہ ضروٗرت مولویس چھا ضروٗرت اگر مولوی آسہِ بازٕرۍ پکن چھُ سا اگر مولوی تُلہِ یہِ توٚملہٕ بٔہرِ ٹھیٖک چھا اگر مولوی کرِ موٚزوٗرۍ ٹھیٖک چھا ییٚلہِ وۄنۍ مولویس تہِ گٲڑۍ آسہِ ٹھیٖکھٕے چھا کِنہٕ ٹھیٖک چھُنہ مولوی صٲبس تہِ گژھِ آسٕنۍ اگر مولوی صٲبس تہِ مکان آسہِ ٹھیٖک چھا اگر مولوی صٲب تہِ نوکری آسہِ ٹھیٖکھٕے چھا ٹھیٖک چھُ یہِ ترٲیِو یہِ پُور مینٹلٹی ترٲیِو مولوی صٲبس وٕچھ مکان تہٕ کتھ کرو مولوی صٲبس وٕچھ گٲڑۍ تہٕ کتھ کرو مولوی صٲبس وٕچھ سوٗٹ تہٕ کتھ کرو مولوی صٲبس وٕچھ رُت پہم چیٖز تہٕ کتھ کرو یِم چیٖز ترٲیِو وۄنۍ سُہ دور مۄکلیو ییٚلہِ مولوی صٲب اوس امہِ سَتہٕ پایہِ خٲطرٕ محتاج آز چھُ تُہۍ تہِ پننہِ ڈیرس ییر مولوی تہِ پننہِ ڈیرس ییر آز چھِ حقیقت
مولوی باونہٕ خٲطرٕ تیار تیٚلہِ ٲس بعض اوقاتن اندر ریزرویشن ژاس کٔر متولی صبن سلام چھِ پھرٕنۍ اتحیات ٲسۍتن نٮ۪صبٕے اتحیات ٲسۍتن وہ معاملہ اب نہیں ہے اب اللہ نے ہر ایک کو اپنے حضور برکت سے نوازا برکت سے نوازا یہ چھُ مولوی صٲب یہ درٛاو رسد اننہِ شخص گوٚو کھڑا دوٚپنس یتھ فتواہس کٔرِو دستخط دوٚپنس فتوا کیٛاہ دوٚپنس قرآن چھُ مانُن مخلوق قرآن چھُ مانُن فتوا چھو پتہ کٔمۍ اوس صادر کوٚرمُت وقتُک بادشاہ مامون الرشیدن دوٚپُن قرآن چھُ مانُن مخلوق مگر یہِ اوس محدث أمۍ دوٚپ بہٕ چھُس نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد نافرمان بہٕ چھُس نافرمان محمد الرسول اللہ دوٚپنس ہے تنخواہ گژھی بنٛد تیٚلہِ اوس تران بیت المال منٛز مولوی صٲبس تنخواہ دوٚپنس 500 دینار یا درہم یِم تران چھِ تِم گژھنَے بنٛد دوٚپُن ہے وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ کالہٕ پگاہ چھِ 40 بٲژ أکِس کالس ٲسۍ 20 بٲژ کٔژ بٲژ بیت المال منٛز چھِ تران 500 دینار یا درہم مگر اگر نہٕ فتواہس کر دستخط 500 گژھن بنٛد مگر یہِ اوس پرن وول أمِس اوس توکل أمِس پیوٚو سورہ زاریات یاد دوٚپُن وفی السماء رزقکم وما توعدون ہتا پانا اللہ تعالیٰ ہن چھُ وعدٕ کوٚرمُت رزقُک وعدٕ چھُ گژھان آسمان اندر رزقُک انتظام چھُ گژھان آسمان اندر امیُک چھُ وعدٕ کوٚرمُت پروردگارن دوٚپنس ہے مےٚ نِش یہِ فتوا انن والہِ بہٕ کرے نہٕ دستخط دوٚپنس تنخواہ گژھی بنٛد دوٚپنس گژھ کر واپس آو گرٕ ووت گرِ دوٚپُن خاندارنہِ تنخواہ گوٚو بنٛد ماہن دوٚپنس وۄنۍ کیٛاہ کرو کالہٕ پگاہ چھِ 40 بٲژ یہِ بامبرے أمِس تہِ پوٚرُن یِہوٚے آیتہِ کریٖمہ وفی السماء رزقکم وما توعدون یِم چھِ زٕ بٲژ یِہوٚے مشور کران تہٕ دروازس گوٚو دستک تہٕ شخصا گوٚو کھڑا دوٚپُن وٕنہِ بوٗدُم بیت المال اندر چھُ گوٚمُت تنخواہ بنٛد وۄنۍ کیٛاہ کرکھ دوٚپنس ہے میٲنِس ایمانس امتحان کرن والہِ مےٚ مہ بامبراو وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان اندر چھُ رزقُک انتظام گژھان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت پروردگارن دوٚپنس ژٕ گوٚکھ کامیاب دوٚپنس تیٚلہِ دوٚپنس بہٕ چھُس ییٚمہِ تمام شہرٕ کٮ۪ن تُجارن منٛز اکھ نامور تٲجر تہٕ فروش باے آسہِ وٕچھِ ژےٚ چھُیا پزے توکل رۄبِ کایناتس سۭتۍ ژٕ ما چھُکھ صرف پرن وول تہٕ بوزن وولٕے یوت ژٕ گوکھ پننِس امتحانس منٛز کامیاب بادشاہ سٕنٛدۍ دربار ٲسۍ ماہان 500 دینار واتن ژٕ روز اسلامٕچ خدمت کران میانہِ دربار آسن رٮ۪تۍ واتن 1,000 دینار 1,000 دینار کٔرِو رۄبس پٮ۪ٹھ توکل کٔرِو تسٕنٛز بندگی جُکٲیِو کلہٕ تس نِش تھٲیِو وۄمید تس سۭتۍ کٔرِو تٔمِس سۭتۍ پنُن سودا مضبوٗط تہٕ مستحکم کٔرِو پنُن تجارت تٔمِس سۭتۍ مضبوٗط تہٕ مستحکم یِہوٚے چھُ کامیٲبی ہُنٛد راز کمرٲنی ہُنٛد راز رب العالمیٖن کٔرنو تۄہہِ تہِ کامیاب اَسہِ تہِ کامیاب انتظامیہ